dragi naši gledatelji, i da proglasimo damu koja će predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Supranational. Pa nećemo častiti ni časta, nego ćemo ja to... A pomalo? Dobro. Onda ovako, kako bi to učinili, treba nam potpuna tišina. Evo, zamolit ćemo potpuno tišinu našeg DJ-a da nam skroz smanji glazbu. I da ne čujem ni zuc. Pa da čujemo koja to dama će ponijeti titulu Miss Supranational Hrvatske. Alka ti. Evo, dajte meni ljezak za našu... Ako Miss Supranational ne bude mogla ići će Alka. Ok? Može, ajde. Imam dovoljno godina. Imaš dovoljno. Taman koliko treba. Ok, ljudi. Vrijeme da proglasimo pobjednicu Miss Supranational Hrvatske za 2024. godinu je... Esmeralda Slaviček! Čestitke našoj Miss Supranational Hrvatska 2024. To je Esmeralda Slaviček. Lentu je upravo uručio gospodin Tomislav Košić.